وكاكي شوان مبوا هيمنة مجازي بهم كيك علي وامي هرني قراقولي امي كيلوكي شاكر كيلوكي چای بگرم ازي پیدم وان كازي ازنجا بستنم وارنم دعوت لخنم گو تمام توه ام چوني كم چوني هيمنة چاق بونه izin mizin آخوا گرت ام هاتني تاني گوند جمرا قالا فاتح کر قالا حکایه فاتح کر از انک ستران اونیما سر کلامه جه پر حس کرن تو تیمه فاتام تیمه نخاشخانه پولات لیه اما از چاقی انقره کرم شوا که فاری خوان چاق پولات لیه کر مگو ما اورجینال بخوینه شوا از دامه سیچار اکدن خواندن جه پر حس کرن که از ترمه ناوا دعوت دا مثلا حنك لأغذية قرشيري يعطي سترانة كيفان كمان هنك تكاري بخوني بر يقشي دنجيتا بوال دنجيتا بر هره مستكم كي خواشة كي حنك جي قلا كولترا ماتك از جي حستكم ديني ما سر زمان استرما نوا هاي منا ده نوا قونيا جوانجن حنك قالك ما هنا لأغذية أغسرية از شما اكاجيجي قالك هات ونگ دفتره کی گرتیه 300-400 کلام تدایه دناوا شیخ بزنیجی به کلام تون گرانی 300-400 کلام تدایه دفتر دامن آوا دفتر اویه اوه گوشوان از وایاج تره حاضر کرمه بخوینه لی میسکه که کان دلیته دنگیته لکجان چو او بخوینه بینه سر زمان اسلاوی گمجی احمد دومانه را تکشینم او دفتر احمد دومانه تشكر خوش كريم وستران انتو خوش نجي اره از پرسك فايدن بپرسم درا بقى حوالا من چيدن دوام بكن از فايدن بپرسم مثلا چند مدقل كي جماعة امشق بزنيا زيدا نظاما امي رشي ام بيجين اي عالية امي دردورا قندي جهان بي كونيا كلية مثلا چند قندي شق بزنا هنا ومثلا قيتشما اخا يعني ابوريا بچه دوام بردوام بکن جیانا خواه نا لناوا و toplam nüfus kaç çıkarsa yani çem kes hani lüve harami. اره ل باجار هیمنه نزدیکی 400,000 350,000 شیخ بزن هنه 46 پنجه گنده hemen hemen. Çünkü heymene naha hafte 5 günde 3-4-5 günde Türkiye neski daha günd kurmanca edinci şehbizinin de kule 3 günd hene 4 günd hene le Anatolia neski 5 günde şehbizin hene gündawancı permezinin yani لسر yenice neski 3,000 5,000 nüfuse van hene günde Balçıkhisar neski 3,000 günde Kosa Abdullah neski 3,000 aynı mina inco veya mina göl yazıya günde mezinin Şeyh bizim dinava le Avrupa perhane le Sembul'e hene le Bursa'ne ama dinava Ankara pazarcı Şeyh bizinin Masi untuzanın çiye balık. Masici Şeyh Vızın'ın. İş adamiye Şeyh Vızın'ın. Şeyh Vızın devlemen de nedin? Pakılın. Rezvanın Brasıyla Ankara ki pır devlemendin. Dibijin Evet. Ankara yani Kudiye Ankara Bir deste Şeyh Vızın anaya. Bir deste Şeyh Vızın anaya. Rastım. مثلا من كيف جي merak بكير قلتي من كسر تليفون كير مقا أجوا aslında اتفاق نابرة ما وشغ بزنيا هي أما رشيد تبكي وقولكم ما فيهم كده عم بيجي شين شاي وشاند ما تشتكي نديت نظام تشتكي تزاني هي اتفاق هي نابرة مشكلة دنava Anatolia navin az hemen hemen terime her günde terime 28 aşir hene terime 20 nava 28 terime nava 28 aşira terime davete Anatolia navin gi hemen hemen دنava kültüra me قد شتك يعني منا هفن
شین مینا هفن شاوین مینا هفن خارن مینا هفن راست جراتون کنج حتی کنج مینا هفن کلتور ما یکه هری صورت بره تزانم دا که خفتانجی وقت هستن اره خفتان جی لخوات کن اون تزانم که شیخ بزن و کرمانجی پر نزکی افدنه پر نزکی مثلا تو نها به کرمانجی خبرده از به شیخ بزنی جواب بتمن تو تفهم دکی ام راست تون اون تون چردکی رندی دوغی توی چاوای باشی شیخ بزن توی چونه باشه اون تون تجی کوی ام تون تجی کوی راستن لسر حرفی چختوه یعنی Yani زمانی bingeh که yeke. اره Bingeh بن yeke. اره یا Kok yeke. Yani کوک çıkaz bir دار کرد داره که مزنه گی یکن bence. جراتون یا ام پرچه میوینه پرچه میوی دارانه عشیر لهجه Ev devlemendiye ki zamanı medaya yani. Davo kaşık bizini jî ev jî zenginlik yani ben devlemendiye اره ki اره ez یا dixwazim مس divê pirse de giredoyê bipirsim haymane re çima dibên merkez ya jî ji ku derê re hîn dibên merkez çend merkez yani Anatolia'na نها دناوا آناتولیا پاشیدا گوتم گو از پر دگرم پر ترمه دعوت ما خودی جوا و جی جهل که ما جی راضی به که از ترمه قر شیره لسر قر شیره جی چیچک داغیه جی قزه evet. چیچک داغیره ده بیجن مرکز اما هیمنه ما جی ناستکن جن مرا جی دون مرکز از ترمه جیهان بیلیه به هیمنه تون یا هیمنه مرکزه مرکزه توی حتی لسر کلاما کی درکت کیاس کرمه دوم یالا هیمنه مرکزه گوند بگرن لحوزه از ترمه اسکی شهر سیوری ساره کرمانجه ما پرن دون توش کدری از دبم هیمنه او توید بیجه از مرکزه ما سوا چه تون Çima نا dibên هیمنه قزه کی کونه پر کونه یک جی شونا بازاره yani ne bajar bazar yani bazarçı pazar kervan gid hatine ser heymene ha. la heymene das bir ava germene Yani tiştê şuna ticarî göre derbastı buna diçûne dihatine. Ticaret li şuna ser dikin. ticaret de kervan Bele. pirle dadistiyave pazar xarine jî pir dahate firotine sawi jeratun merkezi li ser Osmanlıye jî jeratun digotine merkeze Başa. Mawjî evîsî hîro kam milletê me hîro işte dixwaze strana guhdar bike hevalekî ji nivîsî bû digo derî çend roja bîranîna Helepçê bû strana Helepçê ji te xwastibûn ez berî wê dixwazim bêm li ser Pekan TV bişopînin li ser YouTubeê bibin endam da ku ma dengî me navî me û bigêje her cihêkî her kes me guhdar bike hîro kerem ke niha ştaran bênê tu stranek jan naha dixwazî strana erê Helepçê xwastibûn ez ê bêm zanin ki li ser Helepçe dev şeşê vê meyê rojbûna Helepçe û Helepçe qetlîamê 5000 rojvegerem nabînî rojbûn rojbûn tiştekî din rojveger rojvege erê belê rojvegerin tiştekî şîn bû şîna Kurda ye tiştekî giran e vî meyê dîsa Newroz e cejna Newroz e ez ê qala Helepçe bikim ez ê strana Helepçe bêzim em ê şiva qala Newrozê jî bikinî giran giran em hîn warin saet erê nîvekî wexta me heye heta program çend ama çend 2 saat e programa me saetek saetik nîve em zêdetir bênî erê de vexta me hene belê wext heye kerem ke
ويلو لو ويلو لو ويلو القصرى ما مزنك هفال زايرة دنگي قلاوية تبرتيه طبعا دي صابون بو بارانه هر دركي خستنا ناوي آگر و مجدومانه دي ساناله نالا برندارانه دنگا دايكا تل سر لوري كيوانه لي باوك مكدر خطاف سر زاركانه لي زارك ما بنفس و برح و بجانه آخ تبرندار ويلو ويلو حيليلي ويليلي فرمانوي هوار 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 دي سالمة فرمانة لجرت داهمة مقرة قرة باورك وتيارانة حذرك خسينا بآقر مجدومانة دي ساقرة قرا زاركان هوانا دايك بابانة إيرو دي ساندك وك جارك جارانة وك ديار بكر وك بال وك جو وك آقر درسم وك محبت وك برزانة إيرو دي ساند ديستان سليمانيا لك البازار حلبشة فرمانه مكردانه فرمانه 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 دي ساعات قلاند تودايك بابانه الخوار هوار 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 حيفا كردستان كآقل سري ما كردات بارينن Ah telmen berindarım daye daye. Tamam kış. Her eyle veylo veylo. Havar kırdın oh ne bikim bilezinim. Ne kan gozlu fenü sekele benim benevsinim bradun ya aleme be hasinim. بالله بيك بجحال ما كردانا تارك ببينن مجبن دستن درينن هوار هوار أفتايا يوي أخت
دلمن بریندارم دای زور سپاس در سترانکی بجی دنگ و دلیتا ساقبه هینک سازه ما حاضره سیرجی مجی لبندا سترانانه ام دبینی سترانه که وصا شین بیجه پشتیوه برام میوانه ما گهتر بکن فرمو اره سترانه فاتحه یاجی کجانه دخوازی اما پشت را جیرو که وانه جی گهتر بکنی کرم که کار فاطله خان تیمه فانتام تیمه فانتام تیمه دبن خوش خانم قرب شمن تله تنایم لمن لمگد من سوارم دبن خوش خانم قنیای بشمن تدور علیه تنایم مرگم فاتم مرم هربم دین بوم چولا کبتم بسوارگم خلق هاتم مالا فاتم لنقوي سبيدك منك دمكم فلقينا فانتوم بردوري لمن لميت من قدري هربم دين بوم شولا كبتم بزمانه خلق كتم زور سپاس آقورد چیک آقورد گلک سپاس دنگ و دلی و ساقبه هر بجی جوارا سپاس. مخواستی رو ام هنک ستران شق بزنی جی گهدار بکنی لی ام ستران نورمال کرمانجی ترین دوکا کرمانجی هم بینی اما هین وانا جی لسر. گهدار بکن داخواز ملت جی هنه اما وار وانا جی هین از دخوازم گوتونا بتم حوالا خی زایره پرسینوی جی هنه کرم کن باز دنگت صعبة استرانة هر دو استران جي خوش گفتن ويدا مدسا سر كردي ما يشغ بزني بسكنم يعني شما هذا ما بسنا بكم بريتم مثلا براستي بهايبتي جي تركا حتى
cudabûnê me ji me konsantre li ser cudabûnê me bi ferqê me bi xeyê me digot pir ferq navbera me û Şıkbizîniya ya jî Kurdê Qirşehîrê heye. Aslında em hemû wek hevin. Ez mesela te got Şıkbizînî li aliyê heymana zêdetirin ama li Sakarya hene, li Boliyê hene, li Sinopê hene. Mesela niha li vê demê têkiliya Şıkbizînê heymana bi têkiliya xeyê Şıkbizîniyê din heye yan tune ye? Şimdi goya ser bazane Şehbizin hene ser Süleymaniye'ye la heymenene la Ahmet, la Raha hene, la Evet. Samsun'e hene, la Sinop'e hene, la Karabük'e hene, la Nava Trabzon, Çankırı'ye. Bela buna her şuneki ama nüfusa mezzin la heymeneye. Mesela hevdîtin heye bi Şıkbizîniyê dîdan. Na tinne. Tekili hiç Li tune ser yani. Sinop'e, mesela li ser Sinop'e pir asimile bune. Ez Evet. çûmdîm pir asimile bune. Kultura van çûne. Mesela çin bêm goven nakşinin. Dikşinin ama kultura romanê jî tev vana bûye. Romanê dixwazin. Heta ez çend carê li ser sosyal medyaya unîme ziman mi got ya qişa kultura me nawe tişta di nava kultura Şêxbizin di nava Kurdê me tişta veng tune. Yani neski ses çarşı sala evnacili ağzı Karadeniz jeratın ya leverin. Zaten on tuzanın ki sistem tığaze ki Kürt asimile bakın. Evnacı yandık asimile buna. Mıxabe yani. Peki em Yani vegerim Türkiye sertten te kingi nizam te ev go nego te kingi dest müzik ekir. Yani bu strani şivan bu yan beri ve tiştik hebu. lissala Yani dev hazar yeka az albüm çekirim. Jibervici az terim dışyama davetta pır dışyama davetta. Ama ser dev şaşa az profesyonel dest avutma müzik. وبالي وتزيدا مثلا موسيقى هنرا خلكو avadiki yani breva dibi. Mesela az lissala 25 yani sala ki derbas bu. Her tarafı Türkiye gerim. Az ne kadar varım Avrupa yasağı menene. Çuma Sembul'e, çuma Adana'ya, çuma Adıyaman'e, çuma Riha'ya. Ama Lnava Anatolia re dure. Evet. Lnava Anatolia terme Aksaray'a, terme Konya'ya, per terme Kırşehir'e, Polatlı'ya, Eskişehir'e, la Eskişehir Alpuhane. Evnaji neski 7 sal berece ağzı Dersim'e hatine. Ciser Ağrı'ya hatine. Evet. Yani Terme tu var zede biraz. heri davata va şuna, leva şuna va ciyana. Eri terme daveta terme konser acı konser çetikil mesela. Ser bari Nevruz dibe jeratın hederelles dibe. Mesela etkinliğe gund dibe yani dernek dibe konser çetikin ez terme tiştavanji. Evet. Gavedeni pırsık baş temaşavanı kime şandı bu em dikarim ve pırsı binin ser ekranın. Baverim ji bu pırs bi Türkî mi sandı bu? Ev pırsı. Şıkbızın lehçesinin Türkçeden etkilenmemesinin başlıca sebebi ne olabilir? Yani gor kurmancı ev rastacı. Gor kurmancı Şıkbızın hinikem tesira Türkî sergiye. Az bir mesajı feham nekirim. Şeyhuz'un lehçesini Türkçeden etkilenmesinin başlıca sebebi ne? Etkilenmemesinin. Ha etkilenme. Çave mici nabine. Savaşçıya ya Şeyhuz'un emme çünkü benim hatta jmera ki Şeyhuz'un savaşçı ne?
şerrin tön. Na Cesurun başın diyor. kalama veng de gotin. Mesela küçük bunda dınava kurmancı bu. Ya de gotin mera şeyh bizim çok hasın. Tuzanın çoğu çiye. Hani yek jî gundê me gî nêskê hevdine. Şêxbizin ji bajar berê de qe naçûne bajarê, nehatûne Enqere. Ji ser Enqere direkt ji gund çûne Ewropê. Ev vî 20 salê, 25 sale ecer eçin gî gundê me bela bû hatine bajar. Di nava gund Evjî bûn. temaşavanek me jî şîrovek xweş nivisandiye. Ev aslında xwestika min e. Em îsal bi hev re çûne heymanê. Îsal avînê em çûnî gundê derdora heymanê jî geriyan û em bi heftekê jî li wir man Erê. û tiştê pir yani balkêş wek ev temaşavanê me jî nivisandibû û Mehmet Gezen. Yani herkes Kurdî zane û herkes Kurdî diaxe. Erê Hundirê erê bajara erê. heymana jî Kurdî baş zanin yani. Ev tiştî pir balkêş bû û pir em kêfxweş bûn. Niha aslında normal em bêjin Anatolya navîn asimilasyonek mezin heye û Erê. wekû heymana xwe baştir jî diparêze û em bê jî serbilind bûn. Merê yani dibe ecêba ewqa wê çi ye? Ekin mesela ez terime nava Kuleyê ki çiqe jî kurmanca me heve em bi Tirkî xeber didin. Heta ki em kurmanca xwe dibînin. Ki kurmanc dibînin em bi Kurdî derdikinin. Ama ki em diçînî nava bajara heymene, di nava heymene ji heymene bêtir kes tune. Kurmanc hene, şêxbizin hene. Di nava şêxbizî jî eşîr hene tabii. Em bi Kurdî derdikinî ez pir kêfxweş dibim. Em terinî mesela terinî nan bixwînî bi Tirkî navên nanekî bide me. Em bi Kurdî derdikinî. Ki çi dixwazinî nava şîv bîle em bi Kurdî dibîn. Erê. Mesela te gavê dinê bahsa te gotiya Kurdê şixbizinî li Ankara pir dewlemend in, pir bixwetin Erê. û ji aliyê em binî ekonomîk jî wekî din ji rêxistinê wan jî pirin. Ez xwe jî mivaberê jî bîstiye. Niha mesela ew Kurdê me şixbizinî li Ankarayê wan jî xewek Kurdê li heymana em bêjin çand û zimanê xwe parîstine yan ew jî bûne mabira asimilasyonê ye. Eceba tu fikrê te jî ew kê hene? Niha di nava bajara Enqere jî dîsa li ser kultura me, li ser kultura xwe dastîne. Bi zimanê xwe deng dikin. Mesela jêra tu Ulus. Di nava Enqere Ulus hene. Serê. Here nava Ulusê gî ji bajara heymene ne. Bi Kurdî xeber didin. Ki heta hevalê min hene ji Amed hene tuye ew ez çûme Ulusê min got ez ji Amedim pir ewna pir kêfxweş bûn helqê heymene li vir bû. Bi dilgermî ez ji wan pir hez kirim. Dibin dîsa li ser kultura xwe dastiye. Mesela em li bajara Enqere bi rastî Newroz çê dibe. Pir alîkê nîvê Enqere Kurd e. Dîsa şêxbizin top dike derneya me nêskî pêncî şêst derneya heymene hene. Li ser ziman hene. Li ser Eval şivan. Min dixwast ez wê pirsê bipirsim yani lêkolînê we ji bo zimanê şixbizinî yan jî arşîvên we tiştên wan gihêştî hene? Ya jî kesek ji bo vê lêkolîna dike? niha Bele. niha dernekekê me hene û tu zanin Eşref Özvîran nas Bele. dikin keke Eşref li ser ziman baş dizane ev baş dizane li ser yazîye mesela li ser yazîya alfabayê Kurdî dadiste û derneke Kovarek wê pîvok hebû. Pîvok bû tiştekî wisa bû yani. Pîvok pijok
پیژوک پیژوک بله اره یعنی پیژوک کرمانچی دبین پیوک به شغبزنی دبین پیژوک اره او پیژوک او اون تو زانی کوباره که همین چیه؟ براستی بالا میلاد چی دکشن از باورم این بردوام دکه آنها که یعنی جی چه نا آسپه دای بردام ناکه نا بردام ناکه سوا چه دو 10,025 پر باسکیه و بله پر باسکیه و و ام لبنده وی سوریجی نی ناجی شونا باش و بوی لنا و باجارا انقره لسر زمان کردی لنا زمان کردی جی انترنی حواله مهنه لسر شیخ بزنی جی دنگ تکن یعنی تشتکی باشه از کی خوش تو باشه باشه کام یعنی نه رانا که شغبزن اشته گدار بکن ام لبنده وینی توه نا لنا و شیخ نه بزن ولی که آمه نویسی بودگو او سترارا حنیفو و چیروک اوید خواستن از باورم هره از قرا حنیفه بکم اون تو زانی که کرم کن دناوا آناتولیا Avrupa jimera em jêra dön ikinci sürgün. Yani sürgüna dudu. بله Yek em sewa zaman hatine Anatolia'yê ji li nava Anatolia'yê sewa feqîrî sewa geçim em derketine Avrupa yek di nava eşîrê Şêxbizin li gundê dîpte de jêra dön niha gunda Quliye dîpte de canım ana evna Bağliyê Quliye بله terre Almanya'yê که تره بیرا کر که خواهد که پاسپورت وان در دخی شو ناکه بوه تا لوی چاقه جی بی تیرانه ده چونه میری böyle dengbej avcı ceratları nav hanım avcı Hanife nava stran Hanife'ye hanekten Hanif ağa ne Hanif ağaya Hanife Hanife on tuzanı ki zaman nava نوه jine جنکی بله eri kalihe حنيفة حنيفة حلام دل لا سرپا راحت vay geçime terk edip Türkiye'ye vay دنگه سیز هنه کمته باشه Karantiran yar diyarem vetim koy ne diyarem mektuba acil ram rastgele teselli Devye jarim Yana yanam Halim yanam Roy mesere Dilim dağlar Ötesi yem Kermegvi yem Garibi yem Garibi yem Ey zor spas گلک سپاس دما تو بری خبر دا چخ دکی دنگی تایجی تره Ha denge mi terre بله یعنی برگو تو دخوازی گوی خبیدی ساس
demek tu usa diçe dengiz diçe. Yani henek Taz endek besaz be. müşkile çeydi böyle tiştek nava. Disajı Dal hoş bu. خوشکەمن دوێە لەڤرات دوێ قەرە تیرەن یار دیاری dibêjim qey henêrî yarî mektûb acîl ram rastkirdin tesellîm xistin yekcarî stranekî pir xweş e Bandor dike burastı yani. erê bi Haydi rastî ve müziko stranekî pir ve xweş isim bandor dike etki erê leser isim tile. da li nava eşîrê Şêxbizin tiştek veng jî hene mesela qal û pîra me qala stran dikirin ya qala mesela qala tişta berê dikirin qala şîna dikirin Böyle. Kilama şina veng digotin. Mina dengbêje. Di nava eşîrê Şêxbizin, di nava Anatolya Şêxbizin mina dengbêj dibêjin. Kilama Şêx yani kilama şîna. Mesela veng dibin. Arzun tellem, uzun tellem. Ane ziyan derem. Kelle kelle melodiye vastran neski dengbêje. Böyle. Tiştekî pir xweş e hevalekî min hûn jî baş nas dikin navê wî jî bîr kirim hat te mala min em çûnî bi hev re çûnî qulek gundê Xelikî Qerecedağê Xelika Ayfer Düstaş Böyle. erê Önce köpeki Anatolia Navin. Önce erê em got zê Zaza belgesel Stranı. çê dikim em bi hev re sê çar roj gerîn di nava Şêxbizin jî pir stran eyna di nava Kurmancê Qonyayê jî pir eyna goyam belgesel çê dikin qet jî deng jê derneket çi bû herhalde yên çê Belki dikine teras nekrihi. berê Ama temas nekiriye dibi stranı ki he dibi ki derket jihay mane ki derket. erê Em dibêjin ji şivan erdal derket. Kajmara stranekî şirbizînê dîsa girê de milletê erê me hîro dixwaze stranên şirbizinkî zêdetir bibîze. ez qala wî jî bikim Kere bikin. hûn tu zanin ke li 21 vî mê Newroza Anatolyayê em li Quliyê çê dikinî Erê. Em ê dawî bangewazî xe bikinî? erê ma herkes bizane ma herkes were Belê. لحيمنا مركزه قوان ذكر لهوزه ويشن ويشن براتي إراجة جنان وروزه ويشن آزادي إراجة جنان وروزه کی در کف تو کی در کف رازان ما کی در کف جشاول و ملی در کف جخور خور خجه در کف من قربان هیمنه ام کرمانجن ایزانه زانه ایمه چه خوشه و گرنگو ون بازدانه من قربان هیمنه ام کردن ایزانه زانه ایمه چه خوشه و گرنگو ون بازدانه کی درکه تو کی درکه رازانه ما کی درکه جشاولو ملی درکه جخور خور خجه درکفت Her bijî gelek spas deng û dilê te sağ be. Ka Spas. hevala wê zayire pirsê te hene kerem ke gotine bidnê te jî hinek. بله باز هنرمند me hêja stranê pir xweş tijmer dibêjîm em dîsa piçkî me gava dijî bahse ziman kir em piçkî ser ziman jî dewam bikin yani wek hunermend wek stranbêj yani berpirsiyar insandekî taybet heye nizam tu çawa hîs dikî tu çawa difikrî û em bêjin ji bo ku zimanê me stranê me derbasî jenerasyonê nû jî bibin belki tavsiye te ji jenerasyonê nû em bêjin nesilên nû hene û tu bixwe çawa difikî dema tu hunera xwe ava dikî ya jî stranê xwe dibêjî tu serî daweta konsera yani ew hîç jî piter heye Erê erê niha li ser kultura me
strana me maye. Stranbêj hunermenda me. Li ser kultura me ki li ser kultura xwe çextê di çavê min, dilê min însanekî merivkî mezin e. Çünkü mekteba me tin e. Şunekî Kurka me herin bi zimanê xwe denkin, bi zimanê xwe yas kin. Şunekî veng tin e. Kez vê strana kî derket çêkirim. Ez navê wî qej bîr nekirim. Xelîl Baxcî, got navê min Xelîl Baxcî ye li min gerî. Got kek şivan, Xwedê ji te razî be. Ez ji te pir hez dikim. Te stran çêkiriye got em 24 saet li mala me di televîzyona velê dixe. Got Kurkê me, lawkê min, keçika min çûkin în 5 sal e. Ez bi Kurdî li nava mal deyn dikirim. Bi qev şorekî bi Kurdî deyn nekirin. Got bi sayê te vî strana got ji Kurdî hez kirin. Rastî jî yani ez difikirim hunermend pir tesîre hem li ser civakê dikin, hem li ser zaroka dikin, hem jî li ser em bêjin mezina jî aslında dikin. û yani merê hetanekî bi zimanê xwe yani taybet zimanê xwe dayîkbûnê dayîk e hezkirina xwe neke merê hîsên xwe nede ziman bi kêmasîk bile însan çêdibe. Yani em bêjin tiştin hene di Kurdî da yani heta zarokê xwe bi Kurdî hez nekim ez rehet nabim. Yani wek sanki hezkirina min ne tam rast e. û mesela dema em zarok bûn ez dixwe zarok bûm ez jî bi şivan em bêjin bi hunermend Serbilend Hozan Serbilend Kanat işte yani gelekî diyar hebû wan jî em hîn bûn. Te yek ji bir kêr hozan Kürt remzî di nava Anatoliya me Evet. mamostekî bilga û delal bû. Hele Merî biz em jî li Çaxavî em yani kalûpîra me qal dikin tuyên li Çaxa remzî em bi rastî divê qeset em dikirîne bine erdê. Yani Kürt Remzi bi rastî jî bandorek mezin li ser Kurdê Anatolya navîn çêkir, heqê wî ne înkar kirin. Yani strana wî li alî dema ku stran qedexe bûn, qeset qedexe bûn, her tiştik qedexe bû. Yani Kürt Remzî stranê xwe bi Kürt Remzî derdixistin. Peyva Kürt yani bixe bi serî xwe tiştekî pir mezin e, pir bi qîmete gorê min. Em wî jî bi bîr bînî bejna xwe kesên yani müzîka Kurdî bi rastî jî zimanê me ke em niha diparêzinî zêdetir jî bi xêra stranê Kurdî em bi stranê Şîna, bi stranê Kurmancî em niha zimanê xwe bi wê rêyê me zêdetir parastiye. Hevala min ê Zahîres gotine te teva bûn nizam pê pirsete. Ez dixwazim tiştekî bipirsim yani mesela di pêşerojê da tu dixwazî mesela pişt xwe çi bihêlî mesela koroya zaroka çêbikî şixbizinî Kurdî gelek hene ama şixbizinî pir kêm em dixwazinî ma devoka me şixbizinî jî wan dane İnternetê çû koroya zaroka hebe yani tu wana perverde bikî pişt xe mesela generasyona nû ma warin yani mesela em tenê niha şivan erdal nas dikin yan jî çend hunermendê şixbizinî nas dikin pir hendikin ew jî tu jî zêdetir jî kurmancî dibî ama em dixwazin ma şixbizinî jî zêde hebe ji bo wê tu kar xebatê te hene pêşeroja de da tiştekî dixwazî bikî he an jî yan jî projeyene te hene Heval Erdal dengê me hate te pirsa min bîst bawerim interneta wî sekinî cemidî. tiştekî çi bene ya interneta min e va interneta va zayıf. Sanki piçkî at. Heval Gorku Erdal ondan eşkedi bizim hava Daha baş çiğdem. e. Naha başa. Başa. Cemidî.
بله هوا ظاهره ستران کشته گودار بکن Ez vare lakim tu dixwazi dengê bizî. چوانا سبه نوروزا جشنه ام جی دکار سترانه بیجن چوانا به Erê em dikarim bi hev re bêjim vê demê. تمام شوان هوا اردال کرم که چی بو؟ Naha çe bu باشه interneti min. باشه بله Hala kusure mes nekin ki çi bu hejî Nana nizan. tiş nabe تمام cana باشه wê bê bername me zindiyê tiş nabe. Erê. پرساما او بو کی مگوت Ha. پیش روژه ده پروژه تا جبو زاروکا جبو جیوانا تشتکی دخوازی بکی هن آنتنه Ya hene li ser kultura me çünkü zarok mezin tibin ma kultura me birine ev nacî wê sakin bizanin. بله Ez kilamekî stranekî ecer çêkirime niha. Li bendê biharê me migot ez ê biharê çêkim di nava davet da ez ê zarok top bikim 200 100 150 zarok kiçik zarok hene ez ê top bikim باشه tiştekî veng xweş em ê qilîbekî ecer çêkin li ser zaroka ki zarok ji zimanê me hez kin. her biji tişteki pir başı projek başı Erê yani erê kerem kem strana gedin tiştek gödar bikin milleti ez meyro stra ende strana şık bizini zêde tirem dixwazin strana ez ê şık yek şêr bizini bizin gödar bê bikin ez ê yek şêr bizin bêm em berê gotin ya di nava Anatolya Ewropa ji me re sirgina didine di nava eşîrê Şêxbizin jî pir çûne Ewropayê bele yek diçe Ewropa ez navê wî nabim yek diçe Ewropa qenê carek din li paş xwe mês nake gund ji bîr dike bak bele diya wî sewa wî nixweş dikeve stran dibîne ziman hûn dizanin ki jin jiyan e jin şoreşger e jin dilbirîn e jin dünya ye dayîk e xuşk e keçik e ez ê qala wî dayîka bikim qala strana wî bikim kerem kem wezî kirna tamay dünyaya raziyim te çilla bende çimler yelev kesikimle girdim niye ve kadreye vimraziye خاردم حسرة قربتي خاردم حسرة غريبية آنان سالی نیه شجمان نیه ای دنیا لیاقه کیه ویشن و برانگو خویشک رچم نما گریه دبرم من مجوی شیرادا لکه خویه غریبه چه لگرد سررن قريب نبرنگو نیوریه نبرنگو نیوریه آنان سالی نیه شجمان نیه ای دنیا لیاقه کیه ویشن و برانگو خویشک رچم نما گریه جیرم زمکه مدینه یاریم ده دلم شرینه derin bana fındır
rondeyim. Tu edin besse vere. Tez vestandım. Rem nevişten şerm arayım. Dem nevişten şerm arayım. Dalaki xuyan doktor ve hakim gerdandine. Vedvel gir jemera üzüntüye. Jemera üzüntüye. Jemera üzüntüye. Zor spas, zor spas. Yani heval şivan mihru duxwast ez bi te re bername şixbizinkî çêkim. Tenha zimanê me evîsiye, tu mîna me deng dikî, yani zimanê me derken ev jî zimanê me. Lê em nikarin niha bi zimanê şixbizinkî denkê ev ji me re kêmasîke. Hêvîdarım em carekê din bi hev re şixbizinî biafifin denkin. Baş be. Ez dixwazim Baştı evet. stranek Evet, evet. dibê stranek Na, heye duê deqekê. Bezî xwe jî wareng meke, berî malê me ra derbas meke, ez jineka bi derd û kulim, ev kulê min derva meke. Ev strana bertî, ji evet, alî jinekê ve hatiye gotin û evet, mixabin rastım. navê jina jî qet neye gotin. Yani ev tiştekî pir mirov bandor dike, pir stran ji alî jina ve hatiye re gotin, lê navê Evet, jina jî qet neye gotin. Ez din, dixwazim bipirsim li alî we jî jinên şixbizinî yani kesên şixbizinkî jin kilama dibîne an nabîne. Kesên hene ben, bernûrê. na, klama me, mer çi çetike, onu tuzanın. Mer klama dila çetike. Ki dila xwe dikeve yek, li ser vê keçik, kilam stran çetike. Ama Belê. jin, kilama şavên jî çetike, kilama şîna jî çetike, kilama dila jî Yani bêyeh çetike. jin e. Dibê Ama hêstê jinê erê, hin erê, tiştekî zêde têde heye. erê. Di nava eşîrê Şêxbizin jî ki jin li ser jin kilam têne ser ziman, nava jin tê naxin. Aynı mîna havin yani li ser programê jî em gotin ya kultura Şêxbizin, ê Kurmanc, di nava Anatolya li Afsarê Zaza pirin û tu zanin. Gî mîna havin li nava Enqere Elmedağê sê gunda Kurmanca ne eşîrê wan jî gawestî ye. Mi got gawastî çawan gat zanin çi ye? Mi got gawastî çi ye? Ya got pîr û kala me 400 sal berê 350 sal berê sürgûn têne vira vana heywanê li qusrê min mês nekin yani manga wan hewiye bi mange bi Tirkiye ez vî dizanim ki dişî ye jêra tu hin mange. Ama ke nîre jêra tu hin ga. Dê ga me vestiye em li vira dastîne. Nava eşîra me gawestî maye. Yani ez terime davetê wan jî ev jî kultura xwe ji bîr nekirine. Aynî mîna me ne şîna wan jî mîna me ne, daweta me wan jî mîna me ne, xwarina wan jî aynî mîna me ne. Baş e. Heval Zayre. Ez dixwazim bipirsim. Zayre pirsinê te hene keremke? Ez bilmem de acaba toparlamayı çekin. Aslında pır hene yani de. Ez bim bernama medrij bu. Ya em stranek davi bu kazın dura bikadinin. Berê em ji bo Newrozê bangewazîkê bikin. Böyle. Newroz li Ankara çê dibe, li Konyê, Ankara. Ez bawerim Şivan Erdal jî dûr cî girtiye. Ez dixwazim Şivan Erdal bangewazîkê bike ji milletê me re ji ber ku niha Ramezan jî tê milletê me hemû diçin gundê xel mala xwe ne ê Newrozê ji warin pîroz bikin. Ka bangewazî te jî bibîzin piştî wê jî ji me re stran neşeleyê hinek govendê dîlanê ji me re bêjî. Em giran bername xwe jî teva bikin. Gelê hevalê
ما دناوا أناطوليا أميسال نوروز لقلة شيء تكني قونيا قلة پر لما جارين إيسال پر نوروزه كي مازن ببه وانتو كي باجار گیچونه گوند کس ده باجار نامینه لجنج ججنا رمضانه کس نامینه ام بندا 15,000 20,000 مرنی لقوله که 21 وی می دلیم توغازه که ده ناوا آناتولیا چقدر کرد هنه بلاوارن اما قلا کلترا ما بکنی لناوا باجار جی که چقدر کرده که دوغیه هاتنه ور ده شغلن ما وارن به کرک را وارن کرکی خواهی بینن که کلترا ما ببینن اما قلا کلترا خواه بکنی اما ستران بیجنی اون گیشت از دعوت دکم وارم به میوانه مبن نان آواجی ازی بدم ازی چای جی بلا کم ازی چای آواجی بدم هر پیشتره وارن که عربی واتنه لما بگرن ازی جوار عربی جی بکشینم اون وارن ام بیگ بن ما دنیا کرد آناتولیا ببینه هر هر گل کو ام پنس سالن لورانی زمان خوش بیر نکرنی بله بس فقط از نها هات بیرامن بری برنامه ما پشتی صحبت کربو و مسئله کورا پشتی بکن سریتر در وقت بو اجبا بری ام برنامه بگرم تذکاری بحثا وی مسئله بکیری مرا کجان تشتکی ابراهیمو تایبت تشتکی تایبت سری تره در باز بویل سر صحنه ام اره براستین اره 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 بسن از قلاوی بکم تشتكي حنكة خوش يعني للصالة 2009 لنava Ankara جيراتون altında Çin hene. Ez çüm daveta Şeyh Bizin havu. Ez çüme daveti mevan birin. Çüm saz mazgi hene. Şune ki beton evin beton nava reye. بله Vi çağı pır mikrofona telsiz de sazcı atın nevu. Kabloli havu. Baranji dibare acer bariye disa gran tave. ما هنوز کنیم از درکت مسانه گرت من میکروفونه که از تام سترام بیجم یا نه از میکروفون برددم نه دکارم از سترام بیجم یک کال اکی فرقامı کریه هات لما خز از گیر بوم دیسا bağlamacı من را بویه و hatiye coşeyle bağlama tıkı halk evi ceyran girtiye bağlama bernade ji şartel avid ceyran çu ya ceyran emme girt millet ecvi ya şuvan çıkaz hoş dilize bu ya las bu ya las nefsteki ver hata serbe خبر خستنه نگی شوان ارداد جیران çarpmış giri. ere ceyran mı girt اول کی جی پرسیه برگم تا واگن دبی شیخ بزنی شافینه آن حنیفینه. denava şeyh buzini az qala aşire xwe bikim malbata pirika min şafiye malbata kala min aşire me jêratibin mala bawa Hanifiye. Yani denava aşire şeyh buzini şafî jî hene Hanifî jî hene mezhebe hûn tuzanin ya zaten vecî asimilasyonekî mezin e بله. yani مگم گران برنامه خط هفا کنی دمگم آخفینی تقالا سترانا إبرامو کر. يعني تقول سترانا که ez ê qut qalavî bikim بله کرم که. İbrahimo Kala bavê min însax e. Nodu 5 sale ez îro çûme bavê jî însaxla me nagire bastonê. Bi tenê bi rê diçe tu yê bi min re tu yê were em guleş bigirinî. Qala İbrahim dike İbrahim tu yê dedam me ye yanî
pirka bavê pirka kalê me ye بله ji gundê Tepeköy civan bûye, xortekî mezin bûye, babayît bûye. Dilê wî dikeve keçik, keçikî direvîne. Ew çaxê terê merkezê bi hesp terê bi malbata qîzik dikevine paş İbramê bi kêra kêr hew berê jêra tiştekî dikutin ez navê wî jî bîr kirim. Heta vê bi genim jî diçiniyan. Qemme اوراق jêra ترکی دوین şêxbizina اوراق orax. Şêxbizin jî jêra tevin qemme. قامه هم Erê qemme. Bi qemme li İbramê dixin yek jî navê ki İbrahimo li İbrahimo dixe navê jî Heco bûye. Li İbrahimo dixe İbrahimo ji erdêra qemekî li Heco dixe. Heco birayê xwe bi lawê apê xwe ra direvin. Diçin İbrahimo li ser çiya bi tenê dimînin berfe tîpû bûye. Hespê İbrahim ra dibe terê mal. Dayika İbrahim dibe Hespê İbrahim'in eyre Hesbe İbrahim'in ere Jirdab tebhire hire Here lay lay İbrahim'o Vere lele İbrahim'o Te İbrahim'o Bak stranji çerga Türkiye kirine naha بله بله Eri استرانا هفته دن سربیلند قنات قال کرا یجی راست به یعنی یجی گو اگراندنا ترکیه راست Ay nadıme Daye İbrahim nadıme Derdi zaten mala helke Verememer İbrahim'ı Herelele İbrahim'ı Tev İbrahim'ı Vay Verelele İbrahim'ı Verelele İbrahim'ı Toy İbrahim'ı Toy İbrahim'ı Bu tuzanın ki toy yani gence civane بله kalavitke strane ki gerane hatta liser telefona müzik kalı kamet toy heneven endik strane ki خوشه باشه 5 دقیقه من برنامه گران گران توا کنی Derbas bu ya çıkaz keyif bu valla zu derbas bu. وقت چه و درباس خب راستی مجی نزانی Valla zin nizanım. Arey valla cind bêjim acaba me çend siraledim bêje. Demek ki Bele. sohbetê keyfaş ام بله. از او حوالا هی ظاهره ام خاطری خب بخوازنی ام اشترا یایی نبیلنی ایدن تو سترانه خب بردوام که حتی درد شویی جیشنده جیجی خاطری خب بخوازه استرسه Eri. از بیجم جنها دا جشن رمضان و جشن نوروز پیروز به اما ام جی لألمانیا پیروز بکنیدن و نه وک والایت خوشنا بجی دیسا جی ام جی لوی داره نوروز جو جشن رمضان جی پیروز دکنی جشن رمضان گل مجی پیروز به از بیجم حتی برنامه گیدن ببینید خیر خوشیه دا ظاهره تیجی خاطری بخوازه ما ستران نشلج مرا یدن potpourri var bêje. گره Ez dixwazim temaşevanê me li bêjim spas û pir spas mêvanê me Şivan Erdal teyîra Spas. xas kirin tu bûyî mêvanê me û me Spas. piştî din dîroka xwe herêma xwe naskir sayê te de. Wekî dijîn ez jî dixwazim bêjim Newroza me gelê me ya Anatoliya navîn jî Kurdê me li Herêma Kurdistanê her partê Kurdistanê pir pîroz be. Newroz ji bo me pir taybet e. û ez jî dixwazim bang bikim û bêjim Newroza Ankara, Konya'ya, Amedê, Mêrdînê li hûn li ku derê bin her Newrozê cî bigirin û dem dema netewiyê ye yekbûnê ye. Sibê jî îda Ramezanê îda we jî pîroz be ê rojî girtin jî Xwedê qebûl bike rojiya we û spas Amin. wêvar be. û ji bîra nekin tiştek din
kanala YouTube, Facebook bişopinin و takip bikin ihtiyacı ma ve heye malkari hav bikin nalikari ben bikin و em jijwer bernama çekin. Spaz ve var baş. خاطري و Ez ji her du xuşka xwe spasê mezin dikim li ser kultura me tiştekî pir mezin dikin. Gelê hevalan hêja gelê mêvanan hêja em îro li ser pêka me programekî pir xweş û delal çêkirîne. Ez pir kêfxweş bûm. Ez ji we re spas dikim. De bi xatirê ve oxir be. Çiçek çiçeğe bendarira Ez islavek şandem jeyarira Çiçek çiçeğe bendarira Ez islavek şandem jeyarira Ki naberamını teda fesad diye bike Arbe malavan keve Yare yare Gürbi yare Bebeht yare Hain yare 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 Gülbi yare Bebeht yare Hain yare شاه آزاده برنگه شاه آزاده برنگه ایران جشن نوروزه شاه آزاده برنگه گمتار çayetine Ahmediye buye merta Lüsena seri Kürdistan'da Haziyavun çün hezman Gumtar çayetine Ahmediye buye merta Lüsena seri berhat Da Haziyavun çün hezman Eviniye Enver Paşa suvar hatın tevşir Şiber gürze agidan Taru maru veran bun Eviniye Enver Paşa'sı var Hatın peyaçun Jiber gürze egidan Daru maru veran bun Ore mare belende Zozanım gelli günde Ore mare belende Zozanım gelli günde Evalalle bu ne kom Çarha virdar govende Evalım hoşkir hildan زنار لسر گوونده بجناز را لیونده شیار لسر گوونده چاو بلکو لیونده لگوز گو سیر خلات لحوز خوره الات هیمن شیرین ولات استبرانگم استه هیمن شیرین ولات استبرانگم استه استن برانگم استن استن خیشکم استه را چنبره گوونده دزره دسته یک وسته Pes sal kem hatın vere ma kürbe çave düşmene. Pes sal kem hatın vere ma kürbe çave düşmene. Kurde Anatoliana vin zamane te çeşerine. Kurde Anatoliana vin zamane me çeşerine. Este berangım este rabe braye rabe. Sev hatire zamane بدست هوراده استن برانگم استن استن خیشکم استن
را چنبر گوونده دزره دست یک وستن را چنبر گوونده دزره دست یک وستن بر خدا خوش دوزه بر خدا نامظلومه دبوتان دیلانه اگدا سرهلدانه بر خدا خوش دوزه بر خدا نامظلومه دبوتان دیلانه اگدا سرهلدانه او شر جیانه او شر من کردانه لسرم دجواره لسر چیا دجواره گله والنو نوروز پیروز به